باب 326 كرياد الصالحين تاريم هرمين قوله ويقول نقدون للمسلمون عند جول عنده إنك جول يا كافر هيك أيو كافر يبيت من هرمي أن ابن عمر رضي الله عنهما قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إذا قال رجل سمعت يعني لأخيه مسلم مكة يا كافر كأيو كافر فقد باء بهارجم دي rutto day e konngol ahaduma goɗɗo maɓɓe keferan ka ko nguron ka tayande goɗɗo maɓɓe ko forcément goɗɗo maɓɓe wonay kefero fa in kana so tawi woni noon noddirɗo o yaw kefere on fa in kana so o laatike kanko nodduɗo on kama qaala kono o wi'iri noon wonde o yaha ko kefero awa hara keferan ka ko ngu woni e mo wi on ko kefero wa illa so wona ɗum tawi o tukku o yaha tun o toñi mo tun o yenni mo tun raja at hara e konngol keferan ka ko ngu ruttoto yanta alayhi e hoore makko kanko wiiɗo o yaha kefere on kono ngol wata yande ronkude yande goɗɗo e maɓɓe muttafaqun alayhi so ɓen ko wolende hunduko ko hendo ko wa nabi dharri radiyallahu anhu annahu kanko sami aw nani rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi maka man da'a rajulan kala noddirɗo neɗɗo bil kufur keferan kako aw qala ma o noddir mo adu wallahi gañ allah walaysa kadhalika tawa non wona no woniri goto waɗata ɗum illa hara alayhi sona konngol ngol yiltitoto e makko muttafaqun alayhi hara أي رجع ويلتقي على جنبه آمين والله أعلى وأعلم